Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minka al-farju wa ilaikal mustajab wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khalid an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dzunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabb baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal billi wal haram wal dinil haram. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Khalisna wa ajirna wa lidaina wa salina wa li jami'il muslimina wal mu'minina minan nar. Barakati nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa zunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahli al-kafarata wal muslimin ya jabbar ya qahhar ya zal madad shadid haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'ala alaina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tusma' wa 'ainin la tudma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pada malam yang mulianya di akhir titipan daripada muslimin wal muslimat melalui untuan melalui kamu untuk disampaikan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salim kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Salim kamu sampaikan dan semoga Allah secepatnya dengan kudrah iradah dan ma'unah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala katanya Bandung yang di Aceh Allah, khususnya yang di Aceh, mobil khusus yang netitip nayung doa bak kamu untuk nayung drone. Karena suci insyaallah akan segera dipanggilkan oleh Allah, akan segera dipanggilkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir alaina ziyarata ala kuburin nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menziarahi kuburan nabimu dan kuburan kedua sahabatnya dan juga para syuhada yang nanti dipanggil dan juga para syuhada yang nanti di tempat-tempat yang lain. Semoga harapan kita doa kita membandung dan ijabah ya Allah, harapan kita ijabah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kepada saudara kamu yang mendam dalam susah lebih senang ya Allah dengan berkat tanah Harim Madinah. Ya Allah, yang dalam sakit pulih ya Allah, yang di dalam hutang piutang nepeglah hutangnya ya Allah dengan harta yang halal, yang dalam ibadat nepi istiqamah dalam ibadat ya Allah, yang mendam dalam buat maksiat nepi segerakan pintu taubat ya Allah, benar dalam kemaafan dosa ya Allah, dimanapun muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad yang dalam dunianya ya Allah, maafkan segala kesalahannya, berikan pintu taubat, bukakan pintu taubat kepadanya, berikan ya Allah rahmatmu dengan cara
Engkau memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya dan kuat dalam beribadah serta dapat menjauhi diri daripada kemaksiatan kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat mulia Nabi Muhammad, dengan berkat mulia para sahabat-sahabat Nabi dan para azwajnya Nabi, zaujahnya Nabi dan para keturunan Nabi, dan dengan berkat para syuhada, para ulama, para aulia yang di tanah yang mulianya, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kamu, hamba-hamba yang kami bersalah, lebih-lebih dalam bulan Rajabnya, ya Allah, lebih-lebih di dalam bulan yang mulianya, ya Allah. Engkau menjanjikan kemaafan, Engkau menjanjikan keampunan kepada orang-orang yang akan Engkau berikan keampunan. Ya Allah, ridha kamu di dalam tangan. Ya Allah, dan berikan kesempatan kamu untuk bertobat. Nabi, ya Allah, kamu nyoba mengikat hati dengan urusan dunia, ya Allah, dan pujuk kamu daripada kehancuran baik di dunia dan di akhirat. Allahumma yassir lana umurana ma'arati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina wa khalifatan fi ahli buyutina wa waladina, ya Allah. واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم ولا تزول نمضي ولا مجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجينا من القوم الظالمين، واهدنا ونجينا من القوم الفاسقين، واهدنا ونجينا من القوم المبتدئين، واهدنا ونجينا من القوم المنافقين، واهدنا ونجينا من القوم الجاهلين، واهدنا ونجينا من القوم المرتدين، واهدنا ونجينا من القوم الساهرين، واهدنا ونجينا من الشيطان الرجيم وجنوده وماله وواله يا رب العالمين. وهب لنا رزقا طيبة كما هي في الميت ويسرها علينا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. واحملنا بها من الكرامة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا كريم يا حليم يا حنان يا منان يا مجيب السائلين استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا الله، ببركة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة جودك وكرمك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Kepada rekan sahabat semuanya, semoga Allah Ta'ala menerima doa kita yang membantu, semoga Allah Ta'ala mempermudah langkah kita untuk ziarah Rasulullah. Kepada saudara-saudara kamu yang dimanapun berada, khususnya yang di Aceh ataupun dimana tempat pun berada, Lihat ini yang kangkan cara membuat dunia nyu tika biru. Ya Arab ini yang kawan yang kabe hijau. Menyana peng dalangkah. Semoga Allah Taala mudah urusan kita yang dalangkah. Ya ziarah kubur Nabi kita yang dia putra dengan cita-cita yang lain selain daripada cita-cita kita yang menziarahi Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat, semoga selamat, semoga kita yang masuk dalam lindungan Allah, semoga muslimin wal muslimat di dalam maunah Allah, dalam maghfirah Allah fi dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna